umupolisi mukuru wo muri Nigeria Abba Kyari wahawe izina ry'akabyiniriro ka Super Cop uyu munsi kuwa mbere yahakanye ibyaha aregwa byo gucuruza ibiyobyabwenge nyuma y'ukwezi kumwe atawe muri yombi. Muri Mali abantu bavuze ko batewe ubwoba n'ibitero by'abajihadiste byibasiye ikigo cya gisirikare cy'ahitwa Mondoro hagati mu murwa mukuru. Iki gitero cyahitanye abasirikare 27 kuwa gatanu. Mu Misiri bibaye ubwa mbere mu mateka aho abagore bagera kuri 98 binjijwe mu rwego rukuru rw'igenga rw'ubucamanza. Ibi bifatwa nk'intambwe ishimishije. Icyemezo cyo kwinjiza abagore muri uru rwego cyashyizweho umwaka ushize na Perezida Abdel Fattah al-Sisi. Muri Kenya umugabo witwa Anselme ukora ubunyabugeni muri sosiyete yitwa Kitendela Heart Glass iri ahitwa Kajiado ahindura ibirahuri akoresheje umuriro. Muri Tunisia umucuranzi w'inanga ya Canon ari kumwe n'umubyinnyi w'injyana za kera Chaiman Gadour batsindiye ibihembo byinshi birimo ibyo ku rwego rw'igihugu na mpuzamahanga nubwo bafite ubumuga. Gadour ahugura abana bafite ubumuga bw'amaboko n'amaguru.